Paingom Tamil Triskel Chat. Alright, lumalap. An bain gombet, am lilipan. Pain be met wears, talik nada sinkelan. Especially pencil damdalan. Lumalap. Kaksingat kimulash. Nakmaswas na meduskat, kolgat, kilim jingya. Well, Manuel Tamil Triskel. In we met Nakawalash Kushai in Kakshikan Kat Kemonwo. Elashika Chibetaka. Akulan Longas Monla. Tafamana me Ekea, Wixashi Magatashkange. One Matal. The Holy Spirit. The Holy Spirit. Not the God na. Kachampamkin mga Arshkachifan na in Manotolu, Papa Wenangon. Wikluosum la, Kachampamkin, Papa Tamashin Gashaw, Victoria Kachampamkin, Mitlango Lash, Nanin, Kachampamkin, one metal. Now, which she met Nage unity, a Champamkin, Gaslan God. The na Bangashabel and Gaslan God. Roll on scripture upon Ashinashish Kalim Chika Katching. Now, if you come to the relationship with the unity about our God and the Holy Scripture, God clash, and mas namatali, the outline ke Allah take a fall. If you get the Papa, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, all the Scripture line, mukay na pagin akatin na siya. Now, if you come to some key text, masang kasla unit sing, ka koto sing, kataga na luto mo de todo, fosing along ko sing alikos. Akala mo, Bible na kayo wauta ka kaya online God. E archipen luti, inkai, inakshuosye, e nakataya mashuoswas, na sinmet. The Mitlan God in she was na, e ako la fal na kayo mawuna kayo. Maliki na fosing ay nart lagay na inale kalim na paela. All scripture is given by inspiration of God. All scripture is given by inspiration of God. The go udag ko kas nga kaya ngon God. Katram gini kaya na kaya me Zechariah sapta agos fosina kay kostana lampstand siya ma katliye pol siya lang kaysa ko lam ngan connected na nagke-pipe kos ngan na el self-sustained kadin nila machi mga ko mas kami siya nga temple siya ma kat sa sambram kunya ma kat pa temple mi siya nga ngon siya nga makay naman kat pa na ilya na kat kay siya molyak machi ma in na kadin molyak kaya when our spirit is dead ke karta na vida kat inherit sinful nature siya nga naringat ito na tayo na pa yung masimay taga peke malutut siya nga siya ko rin siya lo fos siya na siya dolo si faya siya baka lang mo ngon ilesang may kite ngon esang may kite the spirit bestows gifts the spirit bestows give esang may sang nakataga liye sin pena inan ke proy lasho katita la kaslan God utaga ke ngon lan God Bible utaga ke ngon lan God katin sin peta liye na ke katin ta usi liye na ke me ki taxi mga champram kun mo section at closing ay takla kada somon na nige actually siya klamating man evinte mana hilya pa kada askya nagatli tayo yang sikat na siya yok na nage maslan may clash nga we wang laf guna na loss nga yokalit na pa nagat na siya tamal jiwa nga pie mas may saka alla usi loss nga kalam na siya
Also, shafta nego shage 2023. Lala shi de langi lost la. In a spiritual sense, pagatashke. Inchi ash lost la. One kalam shi magat limo to go get one line card or malan card. Therefore, make key text riti shibanga memorizing and the mulgan siete sung saptan me gor fosno tolu akalam yang. Ekatlan misle. Len si fena at mataliko was in manakayo. Ekaranganan manuwas nanko was manuwas in manakayo. Tain wangin maeta. Kalim las chisas eltako. Nachi beriti na manas. Ekatlan misle. Len si fena at mataliko was in manakayo. Ekaranganan manuwas nanko was manuwas no phone. Tain wangin maeta. Kalim las chisas eltako. Luto mo dito lu for singalon ko singalit ko nga pro meditate kang anesamya. Siete tesong nga me ko fosno tolu nga pro nga anesamya. Tana nan ko was kan nanaklasha itakle. Tana pa section tolu matakala manak legal lomnuk with temple. Kat wek tana lomnuk temple al Solomon temple al Surapapala temple al Lerada kat pa temple misenge temple si may taga 7 years of tribulation temple si may taga ke may millennium kingdom na temple si may siya asin ko sa mit minanim mahal ko spart from niya tana kat pa aktimekos layout lan mai ko siya nga na fon na usye section tolu ke as outer court siya pangalan in issues may kasi orke Old Testament ko naget lomnuk naget temple ngan na our building siya consists of section lu holy place the most holy place. So outer court the building itself section siya ngan coming from east to west komutsak na holy place ngan pamitol nga uchak na kaya. Na in fact, literature ma siya litigi ma singan nom ma fail ka literature singan me lasya ka siya litigi tomosoli oli singan pa tap singan alila Ark of the Covenant pailangan tana mercy seat sukungan pangan tel siya nyesye Yom Kippur Malamakit course, I preach nga nuchat nila. Us shangan insyakat na manas. Nasin God. That's the Old Testament. Old Covenant and the way they approach it the way God specified to them. Naitak yang mangan ke tal-tagal-gian nichap ke Mount Sinai, itak yang Book Leviticus simle at the base of Mount Sinai. Kapin Exodus, itak yang lomnuk masap na kayo may sum na ganyan. So they approach God each way, starting from the outside. Outer court, Holy of Holy, the most Holy of Holy. The most Holy of Holy singan pelchifan na nyesi. Na holy place siya contain furnishing toluma tagadana showbread, table of showbread, 7 candlestick na incense ka altar of incense yang na matulu machisya akalim niya luo yoke gospel alson el pa bread in mold he is the bread of life, he is the light of the world na el parala kat may kain siya may kisya siya na sinkata may siya finsaksi na may nagawa makabat na siya el parala kat may kain kisya kin kat wana room siya luo fossil nagaluwa kalim niya
Kadin offer up our bodies as a living sacrifice. Kadin diyan na pa yok sipayan temple chimarik lang nila. Kat pa temple mi siya. Kat pa tabernacle, temple, ngonlan kat arsing kat. Ay takla section na kluosingan. Tako ke kita singan. Siete sunga saptan mega frost nongol dolu. Di pan dal chumon matching frakin wiklo tolu le pang. Shumon ya nani ke na kat follow na ke. Manifin kat te correct ya matching kat ni siya. Ngonlan kat magana ka pakan mortify mano siya nga outer court siya nga. Ngonlan kat magana pa kain siya matching nga. Jesus, probably like Jesus na siya God ke son sapta siya lead court. Sanctify them with your truth. Your word is the truth. I think at the key text si masam from kunyak ya siete sun saptan me or first no to lunga nakalan mi mo me. E katlan misle. Len shifa na ak matalye ko was in managayo. Sanctify them. Sanctify them with your truth. May siya sanctify God nga. Kaslan God. Man kaslan God mo kayo na pamapay if in fella siya nga. Na I think that mo Scripture is given by inspiration of God. The project 1992 na 2002 is lang na mapaye siya. So in other words, tinak matalye God for the last 23 years. Manifo, itakla. Inan ka pro siya last week. Wana nga kalam nga, kung saan lang ministry laws, tagayin me, summary statements kung mautaga ka, kung saan lang ministry ba me, ako lang nakitagalan lang, nimit patla. Maulah siya ba't focus na kaya. Te, oye lang may. Oye siya machijel tagal likia fin section na pa modigat lang. I think umloing da na tip pangan magadara fashion yellow ul tolu la nam sing. Ma fact mo yellow ul tolu la if I mean release ya ki line such as magadara magadam sing since 2002. 2025. Yellow ul tolu. Na isid ba na daga di ba nifo malle alla kain champramangan ta na makita mo lichiya eli suste ka 1959 el daga itawi la church la 2002 daga na ikek la masinga na sila ko la na kita kalam lem pwela wangin la batari ngati fakin me danga pakat nga fat na la el kit ni la la fakya mo zero functionality bako tanyo klan gat para kusana misri de ikek la na sila kadin follow na kaya mapaya la. Nangon siya nga makaya na paya usye. The third person of the triune God siya makadasam from kin. Dahil kaya na kaya weak na phone siya nga ito na ngon matan. Morning nga na pamawula. Morning ka mi siya. We must mortify the body with God the Holy Spirit. Yan na siya susta siya. Wana siya lakalan niya. Truly, truly, I say again, unless one is born again, el teka nilyak na kita ko sa langkat. Kaya ka samram kun gifts langan matali. Saptas nga lo fos na kaya solyo nga, singal tolyo nga, fat na pa na. One gifts since 2002. Yalong tolyo, one gifts nga liya. Manifo, disunity, one, we're not united. Kaya na issues na nagyangan nga, Ilal oramanga, o kat pa church, kat pa body of Christ. One ko to go kaya adu katarong. When ka di cash that Genesis, naging relationship natin na inspired by God the Holy Spirit. Katsang kiti may tlash nga katet. Liti may tlash nga fakya kaya masim na sin may tapamasim. If ang ama masim na sin may manitak na section na klusin. She outline morik na kaya Exodus. In fact, ang nasindalit na din ka, nga la siya bed Paul la daga kalam mo kat patembal lan ka. Ngan lan kat arsin kat kay siya. Mat ko siya, kadena na pa kading kalam ke la meshing. La we ka kigash kat taga samsam kun broken mashing, we're gonna continue until
Met trouble na kayo we leaders slash ka government ngayon nila. Mi siya na shafla siya baka Trump kanya. Mauliak siya pa na kadin rin yan. Nga lame kung lang siya long. Nga lalan fungin na pa mo. And would curse yan siya nga. Kusay. Na kung lang siya long. Kung siya long. By product can would patakarela lang siya makatas ka naman siya nga. Na kung lang siya long. Kung siya long. Mana kay wana surface ye king na wana do chronicles of the or fishing la ko chakalan pa to kana get price lash kadin flock na run ka tingin wait ko sai fin kom ne si papa si week bro to masata singin the effect current generation tik na kay wa may issues get 2025 tik na kay wa issues la eken language in the protection na get lost from now on moving forward. But nagawa issues like 2025, Belgium will reach 40 years. Siya kat pakarangin managawa. We don't for the last 43 years, kat matake masata. For the next 40 years, kating kalam gala ngan kadin pen kat. Ta ketal issues ta kaya shunya ngaw din matwa ta na mapay si badal mo ikun. Alors, ne baba, te metro magana, te leaders on government magana, at pangon met papa ne, teman met kosain na kayo wakipelching. Kung fong ge mash, kung dinay dala may shusta kang ngan God, you better check yourself. Met kung patat yang nagalutiki kaya pingana, te penin aksak si bangan, penin mole si pakatas kang. Grace period siya ba dash church age siya ba dash Jesus na flogan wangan might fell at alalaf tagang utak yak lan church pakat ndasano na rapture siya tets ngun sapta akor fosingal dolin ke singal alkor pakkan miyak we siya korin singal mek or foslamgal na galam malakor son sapta singal akor fosin na gatolu if ngum ne siya papa siya umnigin na mekan men shoes la siya makilutiki matagal for the last 43 years from the pace of Yonrak. Pangipel Jimaro, Crown Land Ministry the one ang academy at Tixia Yashne, Fakya Makit ni Lala Wangan nila. Latagang. Lataga, Dike Sham from Magana Kastan Gada, Inutaka, Daniel Saptashi, Foshing a Lu. Hello Shaw under Babylon. Adal Managawa Dalara in Belgia, Dalara in Kakchakin God. So therefore, God will allow in some wisdom law, in Kololos Kepedal Shaw, got in the same predicament, got enslaved like a sinful nature. Until we are born again, got the weeping a malan fella uncutly. Malan fella, wangan mashi waslan fella. Masifan na si waslan fella, but kastan God, siya akatayaki in the presence leadership of God, the Holy Spirit, siya tagagawit nga. Ngan madal. And maganapakan kay that's directed God, kadin maneuver out of this world. Sano lame lang tako. Ara kepelchi nga, kadasum na kepro, ito ko yung kadaw siya order siya met, ay shaft lalanan met ko siya. Trescal check. Abagat ko lang malap ke matche makumpaki kepel ngayon tako akta na shish akes makinyegat now for the last 40 nage 70 baseline nage and more like in the next 40 years in oil lang silong papa the machine ifal nage akwa ma kumikas na ke online ministry na sil or siya made a shaft lang with ko sa trescal check tagarin foundation when ako musika wiki ako sumla kas mo lom kas lang God pa foundation siya mo akalamit mo we are building upon it when bangan masima paye shiwas fin fellowship ekta takalan ekta
Takay naman maitsi. Ke gospel lalson. Insom na vinshakshina. Si fena kishakanalan. In akustin na ge lang si kawalom na sin fela na fun. Como siya may sang siya. When I son 3:16. When I kekta na ke founder ke Koshangan ministry. Mawala siya. Jesus came to seek to save the lost. When am I kekta? Ako la. Nakita ko lang lim. Ni Medpat. Or papa katliya masingin mo. Pangit pa ko ng yoklom. Na sin mat nakkewa finan ko siya. Misin. When na pwe akwak siya fin fela kan modigat le. When ultimate sacrifice kaya may sang si matagal kaya when na tum Jesus Christ matlang was. Manakawa orek le truim. Sham na manakawa orek le kakas mo lom. Siya. Fakat. Fully God, fully man. Jesus Christ. Ngon nomin wigat kay si baba. Ikas na siya. Aysa na siya mapaya lom. Siwas lom. Pwem lom. Lalalfungi makatli na ke aru lom na ke walayang lom kadin alikalan kela. What you mean, you mean it. Makum prophesy ke Old Testament taga alla fon la kata sun nasikla. Pataga na ke utakyak lan church. Pana ke 78 weeks siya makumsang na siya Daniel ke Daniel. We follow silan lame Jesus Christ, second coming, 1,000 year of millennium kingdom, renovation by fire, New Jerusalem, new heaven, new earth. Mga na fon na. It's in Kasmolom makum akiatari. Siya kadin na kadinita, proyekin finshak likiye. Lalalfungi finshak lash. Naka masyeta ka. Papa hingin nakatuwi na Bethlehem. When bang mo hakwak. For the last 43 years na masyengya. Ra generation si lash masyengya. Katuwi na Bethlehem. Katinam tangat laliye. Utak yak shema. Taka ke fosto lumakalam yak piyengya. Siya tesungan saptakor fos singal tolu. Singal alikos. Siya korn singal megor fos lamngal nagalamngalakos. Gospel song sapta singalagor fos sinagatolo. Kat matasanin utak yak. And the only way we can be raptured out of this ungodly place, pagkadin full laulya, kisusta kang ng God. When nagsisi sila kalim. Rabel siya nga broy lahat na gawain sukat na ruming kaksyakin ko. Kaya pakutan yoklom kum siya akiye, oye siya kadin taga, len na kewa, kumikas, mapayalom na siya kadin ako lang. It not pa application na make passion kung saan na siya oratory sila. Nanda just summarize siya. Kelom na siya matlas ko siya. Katinako na. O baba na manas. In siya na kayo. Nan ka na kayo. Ngam na kayo may tagalong kasmondom kepel siya. Ikes la katin alle long akuya. Kadin de long akuya magay na. Kadin alle mol kun lalalfungi. La aqua ki. Kesben praise mercy long. Kadin full lao yakin yin. Tapalela. Kasmondom ko. Kadin di nakemay sang ka kis mataga kang anlom. Lawangin bena yoros. Katin na mugugan unite in ngon si fan na pwinkat. Katin kalam ke masih fan na mulkin masih fan. O katli na ke posyen matan fel sayang. Siap kade art na ke less than 15,000 mat kusay.
apa kat koflan taka unified na ke ngon si fan na ma kat shushan na ke akshi washi kat la ke pelching flogan kat meliki tafung la na yok magadash ke baba kat pro kat skin ko medala one kat one ako kum kat mol si fan na lash ma ito in na lash star la kum wich tar ya tao shin lo som la fin shak shine in na lan fella shin Kadin mo laliki makhluk lash mi sheshima taka na chelos na kay wama te full laulya taka ke fakyak ngol shi fosalikush aragat pro ikaksigin gum ke mana kay wapa la lal fungikom la kastlom som te kain folok pishe men mol kat pang kaksigin gum ke mana kay wa pro kay nenchisias shamet lang lash kat pro amen amen well kamu check Ay, kamu lumalap. check na bu mana kay wa Klo ke Kaya proyan. po wana ka tram kune orator si lash nga ito el structure mana kayo mamal chumono el di ana fishik el ako la malenta kain akala na shish ako la chika fishing si may takyang na siya rabel siya nga panglon ma it ma honor nga ling siya wangan introduce mache wiyash nga inlan na kayo manel pause litiya fashion na kapel siya nga itang na Masih Australia tin na matafung nation na ke time period si mamit las ko sa ingin Australia. Focus las pa mamit ko sa. Kada make sure everyone is ready to get raptured. Na to yang kada ngusya mat nakewa ko sa in move na Mercury. Som na punglap, som na ponpe, som na chuk, som na yep, som na balao, som na mashal. We will need to get everyone straight. Mission larger bucket, we need to get right with cutting in by shoe stitching. And with that, tricycle check. Tamil tricycle check. Taka na meta, first na meta, let taka ushe context. Historically, literary, na ke siya koran sapta singa lu. Mataka na akata iya, force by force, rita la, akata iya toto, na let taka shoe shape, may punchline na ke siya koran sapta singa lu, force na ke singa dolo. Aramit las ko try, guess na Bible. Bible matal ke cash kusay. Pangan Bible siya katoret magin. When Bible sa siya sinatas nga, di mauta ka kaya ngan God. Mauta kaya makikiyak mafuklay, wot ta kanim sing. We need to preach against the enemy. Critical check, lumalap. Lumalap kaksin gat. Klo ke mo lash ke wa. Manwela lemiselipan. Inkain bain kos na ke wa. Klo ke pray lalma. El da kay kesla wiyam ta din siyas na ke. Kaslan gat siya pamay sima. Assurosin esot na siwas ke. Len misingiya kapingana len. Kafinige Christmas. Mayan masang si mataka ke Jesus Christ nge Emmanuel, God be with us. Mayan siya wawosi. Malutut mi siya nge kamalipan na taka inka and bless ika dike. Iplak kaya pa ang taka welal, akkay kat kaywa, indaka ba usi masiltang mo may literary, historical context. Kimalutut siya nga sikyakin pel siya may socio-economic factors masikyakin pelsiyo, katalawangan Tesla, cellphone man pelsingan, nakadin ka hindi makastan ka dakkalimbi in pelsiyo, nakati kipakotin kalenglal naki makatashkem singya. Tametikan fast na meta na naki takalal tamalipan nangan ka nakilin ko usma takamitaan, takawikat yang darya, tikin makinstin, ita ngalal fungyo fingum takay
Indiana, Pinecombe, Wipe Damdal Wiashke, Damdal Share, Klein, Glomalap Kiashpeloman, Sibia Wiashke, Damdal Les Magena, Glomalap Pegi Ashloman, Message to Wuskan Pa Kushapashakman, Inakpegat, Tigin dia ngomong mute. Sisak lu ngomong mute tigin. Oh, Amir Staklocal, Damdal Pet, O.C. Thompson, Glomalap Ki, Ashloman Sisaklupke, Amute Piang Share, Tamle Michio, Netlik, from Kona, Glomalap Peki Ashloman, Oye Betamdal Kenye Charlie from Columbus, Georgia, and Pinecombe, we Najiwiashke, Melise, Dossier, the Duo, Glomala Fin Bay Area Bange, and Pinecombe, Damla Dos, the Mr. Dossier, and Pinecombe Bell, Lambert Jackson, Damlel from Kona, aloha from Kona, Glomalap Kiumakalemian, Damdal Lisiana, Bamachimit mas pasek pasangeng an akilin kong pepain kong ke Tagaloman. Glomalap kat in na direction lowasin ke malutut ma ashmisingenge. Ana fakal dam lilipana kadeta ka samsam kun me siya koren misinge yokshipeyen malutut singe na si kom ke makatashkem singe. Kwas fin we meeting lunch church nge. Kas singe kaya na sikya. Katarange utwe. Ay lalta ka le pangero las melem ke church melem. Lalta ka lilla pange. Chairman il malilla tawan chakta ka. Katmet liping pange ora lasha welang ta ka pele. Makade ta ka samsam ke misinge kate akilin nas talk green makade nan faske maluti. Patam lipan ta ka akalim minge. Na reproof singe kadin ta ka pe in samsam kun we correction when matawa ken kesta ke puk sila lada sila pol nge alena kalem la elchikilen to puk kisin siak simata ka ke siak koren sapta it kor fosinga nas kisin siak ke me church koren nge men aselia sikyak ke merat we elael wela la anelde innalen wela la pange kano yenge pagam ta kalem yela ke kat ordainia kia innan rekma academia ki pepalang lashes in anointia ki right thumb left door mangin anoin yak na phone na irin ka when bang tamen side ki met sia banang fakla kat sholle na fakla tamle lipa na ke paypal simla paypal matalnge pala kalemi mai tak lalikinge sipe kas mawang laliki sayan faksilalgi si deslonika me koslongol dolungan kuma sombeta na me wang lepe kas singaliki na kuma nganak pela ngani tak lagi kata samwe na kumet lalila met kollas ngedikie taolos ke paypal singan na kumwet lali fakon masikyak nge merat ma aluyak lenge merat ikas pasta si orela fashilik ka meratela dana amen ni musingi li fakon manget lali li peng account lasha li na ke paycheck to paycheck kakatakay ni laske ni nama katlip pusay mama mat kollas nge sap kun lanasin wisia kasya mayen malan ka ta sininas kong elfisha sel malala narakita kalal polal da kain usitakrin maluti payike Jesus Christ polal da ka dupuk errors masikyak ke church ke correction ita mitlik yelara correction
lalki error inrella confirmation ke mapai siwosa ilda ka kaksha kanalos ale wora si lomgi masinge wora si lomgi masi kan mange and belsinge leta singe si korin da emphasis samastla kung kan leke rek ma sapta longul faston ngol si nakataya kipe na ke buksinge ke sapta ngol ko fas de megos na ke ali ko shan na banga akalemila papuk singe daga da shamram ke faction in church paranga kapun keskin la katanga kataranga melem na yok na katma finpa away church Hawaii ka church Seattle ka church Texas ko yema pang experience looking awi mit kalens up Seattle in nakalemi as na tapal si kataro na manifo man kat ordainie be met supongay nas ke ka si church nge agat matay ko shray rain na mo kat pa me dictatorship mayam da kalemi mama noreko ranan wi pa Jerusalem matsupo sila ng karangan church talan si Vena. Pangan ka si makadalikia kay matsupo siya. Kung supo'y church loman. Church utwat is umfak mamelamin na rin. Devon Jacks is umfak ma nilay na rin. Nakatorela organization siya nga kay 2007 in control ni mga para kay rufle. Napanang ramasilan kat nga te ene na ngon God, let there be one interpreter. Finita mo naliban nila siya San Antonio nga siya nga kari ni ma katsyaman gikaslan God. Kakumasyo iya. Nara kipolil sam-sam nga ilawer la encore bang sin center. Kumemot ko na kay oya siya nga masiyang ita na epa mot kayak nage and Las Vegas ni. Nara City of Corinth el sin sender si Roman Empire ki Pellal Paul. El location la nil Mailangaul me west of Athens. El commercial center si Roman Empire. Naash me sangan anan kumlikan si utnaur ngi inye tol kema taka kaditala ash old city si Corinth ruin kya shaknash na background land ba polorek magun en singin sang faculty ke me centrality si ke message silal nge message man ngan convinsum na ke sapta si na ke wastungula ko saan kumeli dal shamram ke lalmit pitlan kat palet ka shamram kun na mayen siya makusha online ministry da ka academy na si koma pa katte da ka akataya na mukaya na ke makastan ka da academy ke kasi devotional reading makat makunokon nge katte ka ben academy na siya composition ke kasi book na structure ke nga ta fa na ikekta na sikma singe ngai sam de tutang singe ngat tankia ka witalik nata sha patui ke de tutang singe kator ngarek man defan tu edal wiya pena amay kat talos ngarek malostiki and kat dawa kat dai Des Moines ngarek my ballot dal tutang singe ngai ke sfaro kadya mediliak me kurat sales na dia ke nganek tu in fashion ke am dan ke gasla mo kome menga mo nge irung ye karat sales sing ya wal ko skill tu ten ngawrek ma graveyard the lokunya kinga nga fast ke graveyard sel sik lang me na fast tu ngai din na den the student bibles in on den may siyak silang dan kaya pa may ifash man issue na nga ngayon di siya mao na nga siyak sin matsi malakarat sel siya nga ka masing may kaka men paypal si nga
Anang andutlan, papansin ka kaganyak kikarat sales yun. May nga mamaya karangan siya ungay. Dahil mahawak na nga, meke, masyan lam nga ul. Ay kasmata na, lam nga ul silfa kasim nan jifak, tjena si silsapta lam nga ul. Na usina naksinasik nga, okay, nangasum na kipuksak lu Exodus, mani, sapta ang nga ul bagi, Exodus ki, asyud be fast met ke Leviticus, sapta lang ulit kos. Elusin na naksi na sik nga in pelsen ala, fin pa puksingen, sapta lam nga ul ka, ang nga ul ka lang ulit kos, na kalmen pa, ash mo sham, pusin mo sham, ang anaske, nga categorize ya fa kya. Nara ketakan ki ko sa online ministry ya, structure ke puk nge, ale, Messi mga langsi. Ora, in kitin pel sina mga toila na nga, matawag shiking ane taila na phone na po, onulon ko skipaya pa lang. Na matawag, mga compartmentalize siya. So, in fact naman ki puksi mga task kaya kaleta siya nga, masim na siya pol nga. Kung finli me, sapta siya mit nga, fast siya mit nga, inel polash ke. Leta siya nga tolu ke pa pol, kiuleng sa siya may pol author kaya nga, inilash ke sentence ko mit kaya nga, pasang authorship kumita, dogmatically la, pol ba author kaya. Whereas kung vinsumte syun puklan ipru, na tena itek kang inil na ke. Para kumelip siya mo tutinga nga. Anayin masil pol, awan nga tena dogmatically simla ke. Pangay katakalmen fakla ko. So, sapta si kikataga na kaya, kadalita na, elta ka fak na kaya, anan naman payangak mapalalingin. Na pa, falen na kaya, me namit katanay, matayak sham ke, ene na si, inash correction reklamen, fin de reklamangay na mo, ilorela division. Nara, top kaya ba nga fak mo, eta ka, kumali ki, top na ki, concern ma nga fak mo saptait ko shamram kun fast forward na kaya fataga ki saptait ko. Nara salutation lang nga nildagam dawek, shamuan nakasin kulo, lang si, payang kasin metlala, lang si pe, akaya meta mayen, poli lalo na kaya kalim yun na sin meta, kilapan kalang takotin lang kata, na met ki church core na, inkan moulepe, may naspe masilakilin silos. Ilo shek na, kumesum nagisapta, toluan ta na, ito shek na mangus. Ano dalin, may shek na, may, sunakan mo kay ma. Kung kuflasang, pakata, nagpepalam singing, siyam ke eschatology ka, hermeneutics kung sang ma-fall na silos, dalin kain, konto na meditate kin. Nara, orela akilen sila nga na pa, matawag pakasinge, okukunanay inkain, fushesh na silos ke. Men, ilkain akilen na tayo fin pa met ki church nga, ilalwi, tayan si Malte, inan wi mutuul, faction, division, strife nga si kiyaktari. Na, masikyak ilkibe ilakle na kipa, main katamit nga wilal Paul, agata mga wilal Apollos. Agata fakla, nga wilal Caiaphas, agata fakma, nga followers ilan Christ. Na kung finget ang liyewa ko ngenta na, usimit ngaan, mafakma, nga wilal Paul ngaan, anayin me, katangat ang lima, usingan met dahil ka pen met ma-prek nge. Madali ko el Paul. Dahil prek madali ta gospel si Mexico siya kilamit nge. Ausi mamalal Apollos ngaan. Dahil ka in fact mo, katalalmet met. Na paano ko mengit maligirala siya nge. Brilliance ki nanakla siya nge. Na umawal el Caiaphas nge. Eta ka ta dahil mo, kat pa si Fea when Peter is the rock. Authority ki apostleship ashil.
Aushima fakma kat we Christ nge. Dalrek makin I am of Christ. Kanya pa tenget ang lima katamad nga inferior na sielos. Pangay silliness ke argument ma taka na sielosa. Na inusin na kata shipe mara nga fakmar faction nga para saptat luwa taka na polen taka instrument ke true wisdom of God. Siya inakkalemi na sikum ke pelsing at the kapakil tilal tamlal libana. No man can understand spiritual things until Holy Spirit teaches them. Na pare kapun keskun fingakum te sustain ngaan, you might as well back it. En wangen kanon fong kum gugulakum ka wallakum ke church. Na sapta tolu kata na belsingan paya taka sampram kun full sapta gas nge correction marik lenge na lemutawagin samsam kun foundation singet pelang ke Christ reward mataka ke nara ako sa takate samsam kun la confin minister of Christ kumin na kumin academy pasisellom kum academy pela kum lalalfungin na pay mun saptal me ko selta kata na alle are scandal mama tena fall inorek ki church the idea finen yonrak what mana wo pangen tasak ta semit madal sa paela in kolmanga that background check menen singam ta ko Seattle nge kat first we met ke wangan alunge en singe arctisis nge ke alu ke katinga dalikia dalik mukul nge peke conven nge then mawu patelara na silosa ara report ya ke iplan me lan administration Washington convinsum na ke Koren sapta limekos ke si Koren komeli evils of incest nge si ke stepmother nge matelara na singkatadalik nge nara polel fakla fellowship ngayon na naas tarakta wangan shipe efin wangan repentance when mama telos te for lauliak yang sin ngeluset destruction na kumnget maliya nget mali ki ngamit masing temple si pang ngavinte ononi nekla ngavinte eken metol sin yang temple sing na pana kumeli fale na ke oyema infiltrate dia ki temple sing men panga temple si tamal si lipan tramang keng nara kat takata na saptalime ko syok na ke fwasakit ko singen ma taka sisla ma kuluk malang si kumyak nga manew si maeta para Luke Chronicle it ko singala ko sel tamlipa jamam ke nga kumin me folok forla liki makuduklasha na mayen kada finsom na saptaon ko na katel mataw clear tafung lelan matlalal fungi now tafung lelan matlalal fungi kadang-kadang na itelfin matlalal fungi tafung le na wangan na pespe edelan believers pe bangan mayen anak nga faka te fani ni ki saptaon ko fasingal yan ke lungul na katimpal sima ngan lankat ngan matalankat eninan aske Asam kentari ki saptai ko singe pa correction ma eninan ta ko correction si me ta concerning marriage kasam ke merat kuluk piena pa definition ng merat kuluk ko fashlik monas fashlik samam ke pa pala sang si pa 24 san merat mam ta me inge merat katangon mo merat fakanget na panang para yok shipe ka tinda ka liye lama sham kunyak
Kimerata men merat pe parella itekle wallan meta. Nakatrueng correction na sin kata. Basta kimerat akaten na correct ke pusapas. Eki kata pe oye sa fallan kata machupulasha. Sima sayan siya liang machupo mate liang malitilan or false doctrine nga asya. Na kung hindi may unsi makatash kaya nga katash in full one battlefield siya nga kat nikin la ikashla la kat mo kay fun na talay siya lang yung may unsi nga. Tak maasi wuke ikatang natari paano maiking ako minarapa ka din you pit into it. Nara tako naki sapta singal siya tako nakatyak na pay men matawa kaya polel mo ngay tawi Christ na katfinetawi Christ na kalmean ba me kate ukwe mana kewa makatbaba elsapken chakak saksing la rafastikun lem akong finli katfinti na meriti sapta singan na pafakla katasis mas misenge men kat sum nagete pa in lot sa passing kat ace kat na kinsay kat katitala kat sa fall na ke agat ace nara kata mas kata misya petari na pa lang sila lara kata ka si sacrament na yok sipe pa kafasing inakaya si sinsi na pa uskat men nagisapta singal tolu singal ako singal luo patam lipan at kasamram ke tako nagisamram ke kainin may sang matako kingan pakate taka samram ke na ora pangan sapta ikash may tako inkain aksefye makatash keng tamen kate taka tui kinjengan akina fact la metako kisapta ikash kiniki sapta si makate tako insamram ke gifts ngayon narapan nga tui ki Beijingan flow ng pela matutisilas ngayon gan fast na mit kimalututo pakat kain tago aksafi lomala pamlipan fast mit lomala Kulong malap ke background na wo mataka ke Eastland ne ke pena me literary context. Na kung long matlas ko sa ito na ito ka na ke sapta si ito ka na ke sapta singal siya. Ikes lang ang ito ka na ke matan sapta singal lu. Toko yang letter ka usia punchline siya nga ngalad mo letter ka tafala pena na ke singal dolu na ke kap me kalian letter siya. Dan na ke historical context siya nga yun na ke afu siya pangan. Na sa mga pe mga arch temple siya we na nila ke prostitute. Skin nan kamangan. Na isma siya samram kanya or makinya kak nga ito kate come across that place. Di kinadan taga some south mayat na ke me asile nongo. Skili connection. Ars pe Olympic Cameron kenen chingan. Aro useni may tanan chingan ti wanan the sangpan na effect masum ujak nelin church an musinge ka kepel chingan. Belchi polil actress chingan na ke oya makadash pe ke musinge. A fat na pay. Na shishmet ko siya. Masum liit na Jupiter na ten mga wangan met kanim ng penalantik matan natas nga wangan simple met nga kapkapay niya. Tamasi mga tagalimo core and finan ko siya pa punpe. Omne masi nanarkisi masi ang punpeng ni kaya kasi na sip na one it's become normalized na kumukain li sa kasi nga kanaus lapen. Nga fat na paela oya magatiya no ani saka nga utyak nilin lomalu punpeng aspast nga kasaka utak taka kusay na punpeng nga lang mo choir nga usom na punpe wait kalan sa plan ka
Na fall le projekten or makin us mangan sumna kusana punpe. Tamen met ngan take manilan concrete. Ara concrete or makin organization pang pamamalan kat ngan in uspen na mangan sumna ke en chayangan. Skili reality based na ke o yes mga taga na met kolingan tali mga dal flay la pena. Met katramram kun choir. Being run by the money na ke met kol ke government ngan in us masima met pon pengan lang si ko sai us nang vice versa. May si kadashkeng dysfunction je ba dashkeng. If kadashkeng when got so many mapailan ka. Now with that in line na ke may sang matagang siya kadataga dia na riti broy ni nga wang pa na riti may sang the one I wang shish. Let me say when I this function, this unity. Masing ali mga unite ke woy med let me say pa Christmas 20 sing oh makwa kisin med. Jesus Lucis lepet ne makwa kisin ka. Insang akfon nila may fact Old Testament. Met palangan Isaiah fact, Micah ma fact, Zechariah ma fact. Inakfon nila may sifin saksin. Na lem mauta kagat forangan usye may kaya usye mafat na pa wanan dede ay usang akaw yala may plasusaya may nakuklan may pang na usye pa sam na kuluk may daga tukun masipeng may tayo full leshigi kumlong liya uniform sila kumni ket kanmang pangay dysfunction pangay disorientation, pangay disunity sima. Tagata na. If ngam ta greedy mga, sang na ke proyan, when kadena na mga, kadena float na ke malan kata yan. So with that said, again, si Feshi last nga pa me, the Spirit bestows give. The Spirit bestows give, ngon nila sang may kite, ngon nila sang may kite, siya ko rin singalyo fos siya na ke tolu. Namnas, nganriti. Papal nata siya nga. Inge, kamay sang langan, matlili, nga tiya lang siya da kawasin nikun. Kose ta ke kawas matpegan, kawas fast tukun masolala. Inge siya kufla kaskas. Kufla na kaskas. Wen akulya koske. Kemainge nga kata na siwos ta wangan siya met siya kaskas. Kengon lan God el fact Jesus el anatema. E wangan siya met ko in fact Jesus el lem a kengon madal. Inge ars may sang kain paspas angon sifan. E ars o ya paspas alem sifan. E ars or makain paspas o kat sifan na siorela manakaewa in manakaewa. E takyang na sin kay siyemet may fakak langan inakuyelge. Tay takyang na sin siya kasin lanmat metyangon, e na sin siya pa kasin etayak, fal na ke ngon siya na. E na sin siya pa na lalalfungi, ingon siya na, e na sin siya pa may sang inakaya, ingon siya fan na. E na sin siya pa oret malan may lut. E na sin siya pa palye. E na sin siya pa ito ngon.
Nasinsiepe qu'est-ce law pospos. Et nasinsiepe akalime kashin law pospos. E siengon elngon wen na shaurela mainge nakaiwa. Kitelik nasin kai sie met wen lang chilal. The wen mano sifanna ars la pospos. E land mano nakaiwa finne pos mano sifanna. Oyepe oinge Christ. Taingon sifanna kat nakaiwa baptized in mano sifanna. Finne met chu kamet creek. Finne met kos kamet chukosok. Aurek latari tagat nakaiwa in nganon in nim kengon sifanna. In nim kengon sifanna. Napnaskat broile nakatago agati. Baba wana kas mulo makalim lagad may chu kagad may creek kamay chayan may chu kamay creek kat issue siyang nagangon sifanna. Kat nim kemasifan. In other words, if in pay kat issues like ang ngonlom siya ay si mong na siya kada masifan. La may sang fakasi ito kain akaye edify the body of Christ. Shabbat church. Believing Jews and believing Gentiles. Napmana siya sinasya kating galang kaya. Lakat somliki na para kung pangon kat kapay siya kating fort naro. Kating massive fun. You room through your Son Jesus Christ in the presence, guidance, and leadership of God the Holy Spirit. Siya pagkatulad kaya wutsing kat proy kaksakin kong kinin Jesus mitlang lash. Amen. Amen. Ngon nila siyang may song. Gifts. May song takain ka sa mo kayo na. Katramram kin masing kawikimed na lang. May sang wo makain na takain ka sa mo. Na may wangin ma wolf in fellowship. That's part of the curse. Ki word si mataga kaya fostolungan. Anatema. Kas mga fat ma a curse. In other words, curse. Kung te kain fat mo kung mata Jesus Christ. Kung mata maul kin ngan kada kung curse yag. We're in this cursed nature, the shakta. Kadisus ta kang ngan God. Ara, mga taga narasa, kat siliyagi. Wana rom saptal ko, kat samram kun. Kada samram kun besak ke, siyan risi matagang. Pangan marita, romalikos. Tagaling kangan kaya Efin mo sangat takan kasama me, kaya ngon si fun na siya, transition siya nga like Jesus ascended into heaven, in fact na siya matamaligtud, matsapngan ma, patang na Jerusalem na nike, ngausot may sang siya nga, Berkeley siya nga. Kaya lang in Pentecost siya, tagapanay kaya feasting mariklega, kafa mariklega, may liftikas ng altonu in akataya penala, shala tayo mga in the Old Testament, executed in the 1st century, ascension into heaven, lain singal dako, lain singal tukun ascension singan, wana ma fish nga kalemye, 50 days, elbuy mat tamalutod ngan, mat ngan lenang ngaul, el sokak som, el mo mat ngan imtasanel, tukun lain singal in the rela 50, ngan kat pataati na bida ma, mat sap ngan, tagay na form of
law tang masingan pataga nangan siya na pangatigin tricycle kataga na ke kusang na mystery when katlad mga ngan gat papain gat yakwa kan mo kadisus ta gangan gat na lalan guys lalan ang amtala na we're speaking the same love na masingan ba ngatagali mo dysfunction makan liye kadin proy ke fashion na ke pension pa 실패나 더가나게 파운데이션 지마다가 게 위치메 게 유니치메 게 유니치메 게 고도싱 요도 모데 도루 포싱을 고싱 싱 리코스 완은 메카니게 sta genesis nigga revelation unless one man got pa oninen machingan el final then ikas as he go from fold to fold pasture to pasture one man got pain machingan ini kesla mapailan God Genesis nigga revelation pa mapayisifan na fin fellowship in the presence ng man God. Na manas kadin ni background si ma uta ka sil stress ka linga kadin ta kalina ke foshe met nga taga na all from kun o ya singa na ke man wana ina art na force exchange church in academy la kos met Gentile may tingin ako sa in the sheepfold kalim kela ngon singan pausot keeps ngayon wanain tekain mataka ke around Corin area tekain tagay ponpe may mga tram kanya tekain taga ke mukukulan may tekain taga ke aquaklan fashion finan ponpe taga na ke main pasang ara pato akfasher man church she corena ka church lila devonshire utwa melim kawela ka ponpe kuam honolulu o mataga ke me yoto mo de tolu foshingal on course na ke singal course when pangan mo sang si ma ushe takain ka saum me na taga ke Old Testament signify masimay taga me became flesh and lived among us yataw sinyo somla inu siya transition siya na ngon gat pa pesimay na kadin taga issues taga din ako kinakamalan ka na how can we move further ingin na kaya katliyata na tipang masik ko sa ingin ti ako klan gat pasigin na ako klan may paus kalim siya siya ka ang ngon gat makain na kis fakama polil sam kung source kaya pa ngon gat katagalina kaya ears may sang kain paspas ang ngon sifan ears o iya paspas alim sifan masih tam lalakyan ng mga katara masih ngay utwa katara oya si ngay lilo katara angay ngo katara angay melim tatina uniformity agad mo at kaman sa po katsifan na sige liit dafong na yan sa tayo lasing Evin pay kat tram kun katsifan na Evin pay kat isusta kya ngan sifan na kasi ni managawa tram kun Shiba nakalwa ni Shiba nakalwa ni Shiba nakalwa ni Paya pala utaka ka ngan ga Shim lay maslon yataw sin chilam fuko sin author
angaul. Ngon si fan na, from na sin met angaul ngan, dahil sumos la Genesis ni Revelation. Ngon man God. Living kung taga mo, kat matake mga si fan na, since 2003, nega 2025, tanam mo, may mga si utaka ke original language na takate, itakle, kastan God, kalamlan God, itakle, altar of incense, tanabangan mga si mga tina uniform, na ke malan gata, araga tsumni ke malan gata, araga tagata mo, malan may nga pa mo malan gata. Rane mo siya answer ba, kada tepoy. Tinaiyak na siya, in other words. Or answer na kayo, nagka problem na siya, kada tepoy. May kalma. Kalma, bakit nikun? O cash keyword siya matagal ke fosheme tangay pa akalamya mo ma. Takusin ngatia langxie takusin nikun. We need to just settle in here. Now for the last 23 years, kat nikun malanggan. We need to settle there. When the place baga in fact namin. Poli la kalamya na sin matlal fungingay mo. Me ngatie langxie takusin nikun. Nikun me man post la litiki abingin. Bellal polang. Post na maila watorik. Sisken prostitute ka tram gunman. As prostitute sikya ki ko try hash. Ko sito. As akshay ni to kana peno. Kada sumne ke pellal missionary Snow 1852 na akne kalkal pena ukay whalers ngayon Belgium. Akalam mi mo Snow la tuwe pisin nga tali akne ke som ke fong nga nage akmataga battery whalers nga. Yan ay som lang along mo bang siya asmat siya finan ko siya ke prostitution. Nga etresi mga nasin mat kol tefon siya. Ars pasta sing afat na siya liya masikya nga. Katetepo iya. Parang alingan la kung saan lang ministry na kami siya ngayon in fish. We're going against the sin. When ba't siya elda ka? Elda ka in get it to the service kadin proy sang nasingkat manin magkay napakanela. Makuluk. Molila. Molila siya bakit in-enforce na kaya. Kaya nga akong taga serious na guess force sinay may nga. Wala siya nga may ladwin na kun. Kataliya na kingon lan God. May lili. Nga tilang siya da kuwasin ni kun. Kuwas ito kikuwas may peken. Kuwas fact kun masulala. Inge siya kufla na kas-kas. Wala na kulyak kuwas kaya. Mol may dapangan. Namni nga sita na flock na nga kita period between 1902 neke pellan wota. Nga kita period siya nake contagion lan church. Uniformity lan church. History large. Kaya Bible lang mata siya. Bible kusay siya nga 1902. Tako ni kaya pelchi makatito ang kuluk siya song na kusay. Pa pride product kaya pagkat experience kin for the last 43 years. Na kaya masih matagi kek na sila lang kit nila lami siya. Itakyang nan siya ko. El arke statements ko imet nga. El ke mat kusayin siya ni kun.
in kankin masatasin. In kankan Kif nga utaka. Utaka yan mi mga for the last 43 years. Efo katalo wana nalle manas. Wana kanin long si mani yoktikin na katingin na liye pasra ke Facebook nga. Liye loin na ke. Loin na ke mga. Fundraise. Papala fa masang na singkat in loop me. Wah, may pakalak maning. Arwal. Tepos ko maliit. Usingan tuyakon. Utaka masingan. Tepos ko nga. Usya, murasi sa utaka tepos ko nga. Liya practice makatash ka naman siya nga. Kamana pa sila may sanglan ka at pangay. Tagayin ka sa ume. No way. Ako kan may para lamang. O yan na yun. Yapakatash ka nga. Pero, in this very sense, kaya fosinay may nga nakalimin mo, inge, kaya may sanglan ngon, may tlili, nga tiyalang siya, tagawasin na gan. Kasi ito, kaya kuwas may peken, kuwas fast kun masulala. Inge siya kufla na kaskas. Wala kulyak kuwas kaya. Kaya mange nga katayan na siwas. Tawangan siya may siya kaskas. Kaya ngon kat el fact Jesus el anatema. Na yan siya kadata na King Chen Version fact akalamige me King Chen Version sing at read siya nga na a curse sipang curse. Kung tika in fact proclaim mo kung akdayan na siwas to wangin siya may siya kaskas kaya ngon kat el fact mo Jesus el a curse. A curse. Manifo man masang mo patakaroon kat. May sang ma isang kasika. Sumna ke ipsetokan ta takada akyokin na pa ma si ma akalamya ng. E wangin siya may ka in fact Jesus a lame. Aking ngon matal mo kayo. In other words, kung proclaim mawala lang God, kung fact ma Jesus a lame, di masyum me. Mga ni kesta na siyum in fact. Profess. Now, in other words, siyak pa natagal na kaya sifalalap siya nga lang matag, the Holy Spirit na kaya masya ikayata na lam, pol siya, lam, si makatliya kaya, may marichi kaya, may malutut kaya kuno ko ni kaya, kaya Sakaraya sapta, siyak nganti tafong le. Sakaraya sapta ako, fosin na kaya ko siya. Akala mi na fuller masya nga, non-stop, makeme te oret malal Sakaraya ka oret malal Zerubbabel ka oret malal may tol jingan soswa at ka keme ngon shifon na ma tako esok lam jingan infern wana nu she lem she na shi kum na ka mawul jim she ngila isusta ka ngon she ngam ka na pakan ushe kyalem ushe mawul she mai ushe temple siya, kat patemple mo siya niya. In aksasa siya, in sanctify siya, in akswa siya, in kaya, malan kat, magkaya na pa oya siya nga. Wangan oya fela kain, akmo siya, temple siya mamasyal lang. Siya yan akukman kat, magkaya na kaya, kat patat siya nga na kaya, kat kokosin nga na, managawa kat taka, fact, kay Jesus Christ, matakarungan. Ito ka pinag marichi may ito ka sapta alkos ka roman. Kat proy, or malan nga lel ninja sidel, pain kat ka proy lash nga. El pa, ikasta ka din proy, in connect na ka, may kaing siya makadish lang. May kaing siya. May altar of incense nga. Naro,
kat kan ta kalida na maso ni lakalim mi beke laita lanya kalim mi kadin test the spirit when shaitan ni technology lita pela ashkach chikin lan ka ipsingan nakadata ka nakason elakalim mi mo matamalu tu kan teskal fat na jiga out of those 12 Satan is one of them katin ni na ke oya magadashken mi singing kat magat malan kat onan kan ta na timay sang lan kat pakatara ni mi singing mamay tau si if mamay tau si siete sunga sak ni megor fostong todo itak ta section na yok si ke pa ka aku lan kat itak ta na ka tram kin kala mi kaya ka tram kala mi kaya ka ta na kif singe ka tram kin na ke mai kayang singe ta na e pap na ne ka da ko flying kisya kanya ka chang na ron kat men kat ni kin na may isus ta ngan singa pap baseline ma si ma eta kay no si kif na siya kat te kain ta ka fa mars kif siya proclaim ma chi just lang kat na ta ka ke ngan ka te ka there's no way ba fo singa ka lang nga kung proclaim mars Jesus Christ men mga nilkestan siya kat the Holy Spirit pangasil pangasiyak le kung nikifela siya akin yan yaki kom akin yan ki kom men na fa ngan kat asin kom wana Old Testament na el circumcise siya mukul na kayo kay Israelites matlik na din kat ngan Israelos laliki mesingan nations na kayo siya papolit ka the fact na circumcision of the heart ngan kat pa na art na ifingat ta kaya ako klan kat ngan kasi or makin malan kat ngan choir lang acquire Kevin Jack Kamele nga tu saka mas sapayak nga nusum na ke leaders la FSM ni nga mo tika tina talaga masing ma may sang in akyok yung malangkata may sang ma concrete susyangan tipay usi at munguyi masilangkat nga angon magayin la provide from the start to the end naro ko mali katamait nga ma ayan sila ke kaino yesingan eliti ta wangan na pa mataliti mentengan paus matngan papole liat nga eliat na ke kata members ng church nga fat na pay matas ko sa katako lang naging utak yak si ba katako lang naging nga siya nga si ke fossil yu tolyo wanang kat fail dari manifo man kat nikun masing kat nikun may sang manifo if kat nikun man kat na isusta kang nan ka now therefore kaya kat na isusta kang nan ka nga kat fact si mani digin na kadin Luke May mga som envelope sang na sin toksangan kat na kat nikun pe kat na kalim ke mga rame man nakawa kat fa mo may sang fact tol ke Christmas singe masang kanaw temple jing sige refers ke mga kadaskeng kung may lang ta may pakalak nga masang kanaw slawsin talik natas nga taktang pa fa mo may fela nga that's the devil's food kata pastor nga pa sa maningin nang ingin na Secretary of Health in America likas na paising pa may fela nga may America nga na yok electricing mo pakang fast for many years tana chemically engineering ki mga matay masyak pharmaceutical company nga taka na may kat nikin kat ke loss oh wan na smanya wan normal mga ta sano kiyo wan taka utak paising taka na may kat nikin panak masimit nga if kat nikin may nganil wan kat if what then kawak tolu lala alle aska lalkang nebekin na sila alle lutya mandal sub katin favor dan
Wengen aten mas lalos, mentan mungo kang fal na ke temple, kat pa temple msing. Na metlas ko sa nga fat na pay. Nga fat na pay lang nga mungo may memne loing tan na kiasnan gat pak siwasiyang. Ashiben luti, inkai, inaksiwasya, enakata yamasiwaswas. Tana, para kat askel lost ni msing. Wangin masimak katatagatan lieta na fosako sa kalimine inge ars mo sang kain paspos engan si fan e ars o ye paspos elem si fan e ars or ma kain paspos e kat si fan na e manakaewa Siya manakaewa in manakaewa si saklu cape singan. E takyang nasin kai siemet may fakak lan ngon in akwayel ke. But to each one is given the manifestations of the Spirit to profit. With all. But to each one is given the manifestation of the Spirit to profit with all. Itak yang ngon gat na sin may tay manifested in may karang mat na kayo, 85 mat na kayo. Ars may sang utak kang ngon gat. For to one is given through the Holy Spirit the word of wisdom. She'd be fascinated. And to another the word of knowledge according to the same Spirit. May sang siya ta kanya sa me. Fingom loing da na man. Spirit of wisdom, spirit of understanding. Pai taga akalamia ke Aisha sapta singal siye, may dutut na lituo. Akalamia. Aisha singal siye, fosina ke ya. Vinga tsong na ke masingan ta, utaka spirit it kosh. Nasin matlalal fungiyo. Akalamia panay Old Testament, fact mo, spirit of the Lord, spirit of wisdom, spirit of understanding, spirit of counsel, spirit of power, spirit of knowledge, and spirit of fear of the Lord. Kaya nga itang na mga na phone na asing kat kay siya suste kaya ngan gat. Nagalat mo rin ngon, pel na kayo, may mo rin ngon, la pamula, malimay ko siya akaya kat, pel na kayo, kat worship, kat proy, lalal fung ifinsak la sa asun kat, magayon na, nakadala revere God. Na siya nan ka spirit it kos may katata ka sampram kin na ke mataga sibaw daga ke kif nga na mga finasyum nga fat na pala kung may tifash kalok may sang winit lik natas nga sang akuluki temple kung may loin ta na may pakalok nga may nga pak asas na ke nga o may sang kanaus la wisin talik natas nga piya kalam siya makatas ke nga Pia kalam siya makataskeng. Akat pang may masim meto. Obesity. Hypertension. Musin suka. So pia kalam siya makataskeng siya. Ngon ila siyang gifts. Ngon isang gifts. Gifts nga takan kasaume. Pia gifts in kasama makinin sang church to edify and lift up, to direct and counsel. Pia. Uy, namanas mo't kusay. Kadasin pa nakalim nila, kat sumiki kias ng God. Naramit nga pamta,
Wuk siang interaksi wasya man wangin nganing kat yorolos. O bago mo tala meta wipen na siangin singa sumpen na nagkamasing mana meshi marangan mana met natala siyam tarapa pa met ferris ngarang mana mo si silfaka e prema chishel daga in moligatla België mag het kapasang na ke mol singa law si kif singa pa me God the Holy Spirit God the Holy Spirit this is where life begins na kung may siyak kung may igar nga yes ngal dol evon forse men ngatik sibag ke mol biological family is coming it's always but chisha dil chvana kalim our show sa shishilo Kellutin and singa mat disciples nga nangay Jesus ne te kuyo mapaliguno mangi Jesus lang ne baba te kuyo ko pamit akos ako klan God papa tamo na vin pa ka di shukste ka ngon man God kat fast kalok money kalok kente mai sang kanau sta temple shishik natas nge kalik shishik natas nge temple bange tanaka chifena kia pa kat mikun malan God kaya falala na duklain samram man mawla si pat samram kanyan depending faking in kung ni fana marshat nam take masingan na nga wipen na may sasa pan na mo pa yeshi it's a different tune. Mashalan God through His Son, Garit Malan Holy Spirit, is counterculture. He's going a different way. Mashinga te sipam ta maul kunin aking anya met glorify God at the same time being sanctified and then maintain perseverance and remain as Christian in our Great Commission shima taka pauda ka masang nashis masang lan kat ngau taka konte mutar kin shefala da konta ka kalan sapi metan taka siang atlal fin mo wangin ko sa met ngai wukun na masing men effort dal men wangin pen na shelos ara Mashima wisdom understanding kumet loin na gasambram lara salal na pa parang afa ma orator shimit orator shafla paros nga ikek la masing na shil wisdom understanding ya told you som lang agat na hil tamlal chiwiya nga te treskal tamlal chiwiya siya for do anta sambram ni ka awa kus magil dudang liang masing paya matas nga kalim siya pa ikek na liang pataka ke kailan siya lalang akta ya lalang ala taka on point na ke malangkat di ya tolu abang tolu somna kat nangin abang asya pa na taka mingay tala kusang na ministry ngon man kat papain kata timait papain mga timait vingom lang siya ko malan mo ito kia pa yak lakom nara kusangan misi taga ketsupen kek na sila laganin taga kading fulok na kemapayangan kata ingin na one wisdom ko samram oh how manafanya how parikiyatari even masato bias wisdom understanding siya Solomon gumnil som God on his knees ngat naroon God mati ka yung kung matlong usilan matlomin pangama ka din na kanil na ra tres ka lil tagaralin na kayo along proy line nas papa ti ka yung God para mga shiking ako saya falda kada win ang proy si masumla wala may
Wanay mana besh. Evom te tagay nganin proin. Ngon lan katin pain kat kema payalan kat. Kena may papain kat. Na mas mo yok siya may ito pa. Ikakta na sila lang. Katin fulok. Ako lang. Na kung sumdi, fakt na mit na kaya fostungan ito na. Esak pa na nikun siya pa na ito ka shalayak kaya malalang. Katin ka na may wisdom, may understanding siya. Man nga ni wang. Ito na wikot. Nasin siya pa walalfung ni. Ingon siya na. Nasin siya pa may sangin nakay. Ingon siya pa na. Masing repeat emphasis lang masing pangon siya. Et pa siya may sangin nakay. Without him, we cannot leave Jerusalem. Matanan ni kang ausyot may sangin. And from there, you move from Jerusalem, Judea, Samaria, to the ends of the world. May nga pa takay ko siya ni taxis ta na meshingan. Ekin represent mo church. Tagal na fun night. Na evingom yung kumilala, schedule and the general Pastor Bennett mo kay fifth preaching, you better come with the Holy Spirit. Nasib kalwan. Evingom dalala tayo fractionan in tagane kalan sa pikatching, you better do it for the glory of God. Evingom te plani manas not leave, don't matkum daga. Pasang from ganyan. Pachi yes vanalak kalaming mata na Jerusalem. Katekay magkakalan sa fat machisya sa lemok ngon, tingon pa point ka din fat masingan. Mana pa sila katalala may susta kang ngon God. Paya ka talo na singkat kang ngon, pay, may kat ngon si pang. Nara, we better buckle up. Maningin ang ali mo, or money, manayan. At yung mind ka mole la wana chijel ka fama came to seek to save the lost. Isus na kang on pa ka na siya in 1852. Yes, you've getting out told you na siya we still don't talk about this. If katram kun parking lot, si men yok tigin na tempon masyal anfinan ko siya. Siya ito ka actual siya dati ka na actual siya kan ko China na ke project siya mo ta ka 1992 na ke 2002 is completely taken off the shelf. It ko siya katash ke yan na laps. Katsong nigi kasnan gadara. Kat nigin na siya the third person of triune God. As a matter of fact, katina ito first person, second, third person. May kadish la kas mo kaling sa sising. So we have been fed the wrong stuff, which ikat lang apra, ikat lang na systematically placed. Ita kaya what me systematically infiltrate yakian ko siya. Kaya akwak like Satan. But we should have already one wisdom, one understanding. When katpatat yung nagya, nakikiyap siya. On your orpel,
lilish. We have been violated privately. I should be calling we have been violated privately. Agad na mo mapay pagkatashkang. Rawan wisdom. One define wisdom. One define understanding. God is not with us. Na main ka te we ka daragat we na ma or malan mait na. Liya may sang kupek ke Christmas. Engineer ya ki mongongen kanaus kat la temple sing. We're in a spiritual fight. We're losing the battle. Masimay na refocus, regain battle sing ka din spirit ipaitak yang na sil or tor shemit or tor shaflangan mat ko siya. Ako na. Ako la sing fun na baka din float na kaya. Wala yang sa siya ko papal kikas ko siya. Maningon pa si masingan. Papa na tulik matayan. Kusayan na kayo. Yan na lalap si Parshish nga. Amait nga pa na fast na mit mawangan na yan. Wala normal makadash ka mo, di na normal. May taong sinasik pamasin. When parents like a weep. May kulash nga in envelope. Kat na kayo man interaksi was sila masingingin. Kingan man kat mo kayo. Pang-source si mapayas niya. Ako mata. Now our next generation, if you got tax was sila yun, kada somniki na pay kalan sila. Kada misya. Kada misya. Ito kan mo di katla. Pero, kat sumak siya fila for si cash ngayon, ito kan nagtagatan na. So, siya kulog. Na sin siya pena or malan may lud. Na sin siya pena palye. Na sin siya pena etangon. Na sin siya pena kaskas ke law paspas. Na sin siya pena hakatiya ke law paspas. But ka dito na kanun ki siya pataka ke fos nga ulingan kasmer ga kalamyang. And do another workings of miracles, and do another prophecy, and do another discerning of spirit, and do another diverse kinds of tongues, and do another the interpretations of tongues. Adel yata no shakpanangon. Ngon kadil sang masangan.
Tainash me prophecies, inash miracles. Qu'est-ce que ça, in fact, miracles? My loot, my palier, prophecies. Discerning of spirits. Ito na kengon. Me diverse kinds of tongue. Kas ke law pospos. Natagak siya fila inakataya kas ke law. Speaking of tongues, speaking in tongues. Nakadali kadena be mindful bella. Paul chivena lakala mo. Even speaking in tongues identify mo ito, then you do it to your own self. Baka in fact. Discernment may talk na kes me kais kata me keeps nga kading kalim kela. It's give, but some are really will not edify others if they don't understand. Speaking in tongues, especially now, see a prophecy. Kauditari Genesis nega Revelation. There will be no more prophecy. Kauditari. Managawang ako minanita. Close. It's complete. Genesis nega Revelation complete. Na even kung tagal liit na kaya matlas ko siya. Na kaya Joseph Smith. Kung nika Muslim, nika Islam. Dahil mga prophecy itakang na siya Allah ka Joseph Smith. Na bangan imposter. Bangan may matagal lutikikiya. Siya kanin pa na kaya statements ko nalal Paul. Dagay may kasaptas nga lungan. Nikun siya nga. Even kung tayo isus na kaya ngaman ka. Kung may patakyang na masatal ang fella siya. Ang afat na pala, systematically it's been ongoing since Tower of Babel. Pero siya nakadil ka, ukal na like sang language nga na, Satan il ka, ilma el ke copy. Ila tala ar papa wenangon, bakat litiga week nga. Il taka usya me trakan suko, peace suko, anti-Christ, anti-prophet siya nga. Arch anti-God siya, anti-Christ, anti-Holy Spirit. False prophet siya. That's when the Revelation, manik lamangan. Manik like 7 years of tribulation. Tarakta, matching ako kaya wisdom mo ta kang kadin kalam kala. One prophecy is si bataka. Kauli dari ike Revelation 22. Kauli dari. Now, wisdom of understanding, wisdom of wisdom, si understanding yan. Ito ka, bakit yun na kipelching? Paano ka rin proyekun? Siyaksing ka ito. May sangan ko. You're on me. When one wisdom, one understanding lang fellowship, corrupt na fun na mga fellowship. Katitalf ka, som na neral Sosif, som na neral Eprem, som na neral Tenil. Masih mga katash kengin, ang iwan, tres ka dakalam ya, katash ka time of Gentile singin. Tasak ta katash ka, dispensation of grace, mo fullness of the Gentile. Keyword sibabangan. Nagka time of Gentile sing. Time of Gentile, matang fel ngay us na, right? Makin na wisdom lalo si Fena. Nikin nala, wisdom na siya flash ya pantayin, tron na lam, tangay ti isyan. Wana siyam liwo kat samram kin. Ental, controlling mana kaya wali, may nga force ka, ental ten isyan. Ilaksasak ye. Connection si mga kuminta ka kalam kala wisdom masang nga tagay kasama may kading kalam kala malan fela nga efin pa kol may kusang nga para kat force na siya nga enan tagay kasama may keme presence leadership guidance lan kat the Holy Spirit in God kat pa temple brala man o siya nga nakat sumliya na tenelil na lima nga met Solomon and project ya itak yang nasil. Siya may lakalim mo. May sang fin ko tsum project utak.
kata sum proi fika ke kat mo fal tari proi singan kata uken na proi sum fal tari li oye kadash kengan na aspek kif shima itakang na sing kata mai ngat poli la kalma tal long aspek speaking in tongues singan na mangan taga ash mat ko sa mo if in kat speaking tongue kata te wi mo papa ngai ngachu ne ko sa ngachu tik force pang Everyone del the speaking tongues. Kal papa na papa la kalma wana taga or magne self in usema nga speaking tongue awuli gi gom kana mo te bangan masang man ka kan 85 one another kan akaye munun Christ kadina ko lang na ke floxing te mata kan akfosia washing a live in ko sa nga akfosia got that's the point I'm trying to drive here ka trust na me din aksafila usela orator larsalena ushe punchline na ke mange ai sie ngon el ngon siya na siya urala maingin na kayo kitelik na sin siye kai siye may wana lang sila abang yan si may tagang kalen pekela kumni test the spiritual yok siya not only that fako lang nga na yok siya kadin tagal na ke fosing na Umne evin nga nus machinga nga fat na pela. Ito ka ke sapta singal tolu ka tas ke sapta singal lu. Singal tolu na love. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor other. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. It does not delight in evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hope, always persevere. This love never fails. Bang fako si mata kay mit ke kelatran mekor. Long shit. Katram ke kiv, katram ke spirit, katram da na eving machingan kolyak yang man God. Long shit. Efo manil kapaksyang na ke mercy eving shakshin. El molken au yan ke auto lu. Na eving kom niya da na man, ngon si mo siya na fan na mga nga fan na pala pia lang si siya nga katuka matulong matalti ka ni tawil met natulong ba nga sambram kin nga met nga fat na siklat met sikyak ke matulong naro aspa masaya na paya kat mata muling ngon nga paya may sanglan ngon nga paus klan sap siya katash ka nga sikili Gilya siya mati pa nga. Efo, manang siya na fukfuko. Completely, tak taligi matlas ko siya. Lu Chronicle 8 course. For singa lakos. For singa luwak kalam niya. Tuwena man o sifan na. E asla. Pakan pas. E lan mano nakaiwa. Finne pos mano si fanna waya pe oye in Christ. I think got some day force singa la ko fan ke kapin ma singa na polla ta akataya ars mata ars insha ars pau mano si fanna ars kainin members ke mano singa kadin kalam kala kat connect na ke ma singa na ngon pa foundation lan dispensation of Christ yung mga takskan. Eving gat taka na ke masing ito na papa na no yeshi ma shisha si laki yang. El para la kat kan isus lang na ke masi fun. When kat put our faith in him. Our pledge mo put the faith in him, machingan me universally baptized to the Spirit of God. Pang masing kat isus yang na ke ngonlan God. When kat full lao liya kara, mat na kayo ma lalal fungi, kat baptized like ngon si fun. Kat connected na kaya si fun. Tres kalim ta kalim organism si bang. Pang mol sing. Na masi mara la kat isus ta kaya ngon lan kat nga
Elpa ngon kat pa usie kif insang akayamit na kayo ke church ngayon 85 built up. Kada sumta papin na kaya si sapta ko mga also for si ka sham from ganyan ngan. Tan specific na ke masi ma sham from ganyan emphasis kal somanya kyo kalwania kapasya for siniga singal tolu na ngon pa source lan masangan na kayo. In other words, ngon pausot ka silong ko na nga claim Jesus Christ ilmat lang. El paikas na nasu. El papain kum ke proy lomngan. Raking proy lomngan. Ar asing nganin proy ligin akon fal dar kada wepen na proy mid. Taga aksha figure for singal tolu. Taingon si fan na kat nakaywa baptize la. In mano si fan na. Fin na may chew kamay creek. Fin na may cause kamay sikosyo. Arik latarin kat nakaywa. Innem ke ngon si fan na. Na keyword siya pataga metiki fos kalyan fos singalungan Christ. Unun Christ pa from ganyan. Jesus Christ pa et pa si fen mano singa. Mano singa kame available make ultimate sacrifice si Mark living saction. Na met na ka put their faith in that pataga ngon singa isus yang kat universally baptized connected in mano si fan na the building the long shenry pa from ganyan. Every single believers Jews ka Greek ka Gentiles alike may nagawa issues la para la church body of Christ nakataga nim mga si fan should so therefore we should speak of one same thing man ngon siya pa na papanya from nga final tigin trescal when man nakayawa ma lalalfungi in fact mga si fan mo lagi siya lang si kaulan God eldagan mo la makuluk pange Kiev, pangamasang si Maltagagan, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him shall not perish, but have eternal life. Pangamasang molalasing. Siya kan tagas fact molalasing na ke-Ephesian may takling na siya when orator. First and the last line mit ko siya. Ako siya lang ke-pensing ako lang malap ke aslan man nagaywa, ako lang malap ke may common land man nagaywa. Orator siya nila taga punchline niya, na kamiye pa ke proy. Well, we got nani kena ikaliye pa ke proy. Ako lang malap. Iskal, na shoot talo. Lumalap ngan, aygatle, may malip shaliti na fanan si makumralange. Si Corens nga lusin ki, fasin ki singal dolo. Ngan buhay, ngan wala sinak kalembi, may faklalos nga. Napakatagakali kita ganila siya. Tatang lipan, kaksikin gat came, ke diti na wawaloma, tagayin, shulbe na, kashikat kilin misingi. Wah, ngasih kami tagape, uya kali ke shaflai yang anak kalian pemut lash ngemet. Tamda Luciana Albert, lumalap ke may faklo mam dikiyange, hindi pa confirmation ke faksilak kiluti silal tam lilipan nge. Anak kalian kumpet tamda meki balik, lokaksin gat ke mo lash kewa na interaction lumwed tamda Luciana, kat sa akin na ba lumalap maingay kewain kashikat we fos makom sapasak nge. Inkan usi edification na siya pa eta kape na ke corporate edification si madam lipanel dok na samrum kun nge. From Alaska, Pine Gombet, Amda Sularin, Ratni. Managlen pe diksi wiash nge. Neighbor si lock, Amda Kenyakaran, Glamalap pe kyash tumisingya. Kaksakin gat pe ke Ashluman, Damlil Bolin, Digin Bolin from Lanai, all the way from Everett, Washington, North Washington, Damdal Brook
not. Damdal Shekline, lumalapit Ashlo Misingea, Wicom Young from Indiana, Dikin McKinsey, Nida, in Les Magana, Comarche, Texas, can bind gom, we shall one bet. Damdal Bed O.C. Thompson, bind gom. Wicom Young from Kona, Namalel Mitchell Netlick, from Columbus, Georgia, Damdal Kenya, Charlie. San Francisco 49ers, Damdal Melissa Dossier, Pinecombe, the Mr. Dossier, from Kona, Damdal Lambert Jackson, Damdal Simit Matakaliki, Abshangan pa, Damdal Lishina Albert. Naknas wikat ki, me berin pray lasha kosin wikat pe, Kali at gani lasha, ngan wipe na tawisupon malutut. Watamalel lipanil matawag ikes lagi ya. Ikes lagi ang asam-sam kun na ki oye makat mo pangeralas ki church lash finan ko saya. Lamele mutwe welang kain makat aswe pangasi excuse makat rek magan ki pel na kayo makat meeting te wi lang silash ma. Kat folok le revert kat tapol. Tamasimain sang nawala masingya pa maluosi. Mas foremost pa at siya sila rafaka. Mabangan masi kahit lang si makadin na naske. Finar fosek in si kay si church. Kaya chamram beke church nge fosek si mamdawag pe ko siya nge. Mayen matrubulach ko siya nge del treaty masilan kat nge mo organization siya. Papanasum kita we all, kapastol nge. It is not an organization. It's a living, holy organism. Mamul si bange. Para polil fakke, rom singa lu fasye, ngakom ta kana may kisye mul matal si, yetan kat flat lasha. Na panangara, kikat sham moinge, en si caution si mga kumindi ki, puksya kon ngulon ko singe, fakya, pa the derive ki mission statement lasha. Nga kumin na akula na ki tagalan lema. Nga kumin de ki kesyo. So, kung finlo, guess na pa ba nata siya ki Revelation sapta luotoluan, ilakalim niya ki church koshma typify personality, characteristic ki kasi church fin fela mising. Church kosh ngayon, kachamam gen Ephesus, kachamam ge Church Ephesus, Thyatira, Pergamum, Sardis, Smyrna, Philadelphia. Na church mga kuminin ng loyang nagingin na pa Laodicea. Pangad church mga nga kum fresh oya na musingiyo. Mayan church maton church it kosh ngayon. Luya na pa. Chia sil fakt na sil John mo. One condemnation look na kaya. Nakanya pa dahil Rick maging gifts la dahil ngayon. Fall na kaya. May corporate edification siya ma. Paul. Senil Pasol may chief persecutor siya ngayon. Ngon malkat siya utyak na inil. Paano nga oil al malfakan. A fall na ki enino insang aksyo sila error ki church ngayon. Na church lu mga kumin kain liye exemplify pa Church Philadelphia at Church Smyrna. Walang condemnation ng Jesus ki church lu ngayon. Nakita ka siyam kunyak na sikom damli panel takakataya lekyalam na sikom. Kadaloyan kita na you and I as child or children of God, we are so gifted. Dalik na kayo na din God, at least our gift si God sang na si. Na matalal fong ina kayo, inorek makun,
spiritual gift nga man mata kayo rin kat megingan kadin exercise or ikmakin not for our personal gratification o kadin or ikmakin for corporate edification ke church lasha staklo na panang araki tamali palil taka in tawin na supun malfaka ito ka samsam kin naki spiritual agnostic sing unaware si masamsam kin mo nikin may pa pala factual yang mata o siya mo our lack of knowledge will destroy us na folok lali na ke factual ki section si ke soul may daklang itakle imagination lasha itakle reasoning lasha itakle affectionation lasha affection wangenle cuddly lasha warmness sing got become very selfish na fine wangenle imagination there's something could be nga ke tayo tepa ye pel na ke wakat meeting tepa ye masi that's a decision right there. Kan pa inconvenient bell lasha nagi mayok si pesing para mi se masi katash in the last 43 years sa mayen kat mukui in dictatorship. Musiyang kat complain kal Trump met masangal ke policy lala ke deportation kaino yang a dictatorship am dafinan ko siya for last 40 years. Mahal fact la sunaya o leil ke church lasha. Anay nil pa lak na likpal fin saksing nakat patat yang nage eken tikin basta mange sangang to dinange tafung le masingan. Kung di ka sa wallan met ngan. Kung di ka tilugon di talain takan ke moula. Epi siya umangan. Papa na sikyak nga. Met nga madal fototo na rotro. Ame madal de faking na sil. Madal inan fakingan. Kung fin lang siya na pa met siya. Kung faking masiwasan mo den moule. Urek makan kiftalan loman. Mayin ting akom. Det säkers pasor la fin saksing. El ship kya o yan kya o tolu. Agata ka ra na malas pa mga li Christmas. Christmas 20 kashtari. Fin barek finan devon siya. Kaya ka ni mani nga asmani te kyang lan met devon siya ka. Kaya sponsor mga kung ni mamet nga lipusing Kafin ni makunin met nge malan Jesus el malala. Sininas ko malala katunda aklal fun ni met. Sang wisyan ra lamang sang itawin na ramang akat man kan lala katin na nakulan ki maulsing Kaya force nga la hospital lang apako maul. Wala katin natulugan niya masla ko. Ngani kin la kung fakya. Ana siya wal mata wayak in kong takay ni inlom siyam singi. Mat mali, mat masyolan kolkat nga. Congress ka takay ni Seattle. Yan campaign. Katsuna siya belyal dak nga. Piya mat nga, piya waya siya mafakyak nga. Kaya nga dang lima daske, Nga in fact man kayan mo ita paycheck to paycheck mo sige, piyan siya uusing Akat gifted child of God, biya mange. Ifo kakat namatan na one day si makuner, ifo kakat tambungul-ngul. Man muangan siya si suslengan. Matawag na kit top to bottom. Ang naging afaka, iksukol guluklala ang tat natin moy. Kuy gulas mi singi mana na siya.
kat cholle kadin shepherd di mo ita mising rek magan gifts shikle le pelal pasta ma shikla glen yelos tela som tale ki kafir mengi mo ita go fla mo mong jing da jut ba som te jut ba na u shepe na pang kata na mit pharisee mising kat ki matake ni naklin yakkat katin wal Christmas tuaning machupulas ke taklem taki trona inta me mati kasi mulla ke masingan mamda nge Christmas 24 for washing kagat Valentine sana mitma nimsaka finan punpeng wala faksila dam lipan Sin City na vakim daw kia ana in Las Vegas tawshin ke skills ilash ke kshai konfirmat ko shai si kom de shusten ngan kom som rek ma punpe most likely kom ngay when fin ngan lan gata shirum el shingom yak Papa na ngara gifts nga le yokshipe fosse ako rit gosh kainin gift nge description gyanu takata na description si main nakadin itake ba spiritual gift bange matakat supernaturally yurun elsia maria lakom na kumeta katalila gifts nga rek makin fokya ke fosyakit koshan kay kitik takatalik fokya na kasi mga distribute intentionally singat papa nakateta kata na fosya ko shon ko shingen elta kata anan ora kadin kalem la gif fokya nga mata ka in the ushi motivation akay na sikom kanin gives mo kat papa lorela walan si yok ligi narang ako me fine non ka naki enchim nam daw rek pit siyam guigum siyang ke na Hollywood executive mo ale pari norela si pit siya ke church siyang ken goren ay ka norela mo pangi en goren church siyang ila na trauma queen si ke New Testament ara Paul nuksei eke ushi Christian Tuckrin practical Christian living pamatawak na samsam kunjak kisi korin nge na pakan perspective si malusta ko inakalemike kif madagasin ngan nge taka inakalemi na si kom ta pel si mautaka na si kom nga kumin ka na le na pasiselin rek makin nagkisipewawalan ka nga kumin te abusi pangan si mataka man spiritual gift nga usipa si karaksin na sikum ka din nila katera fokya katamay takimat kol paki na shun kol na dahil siya na iwakal dala kumtlakan siyam na siltal kati papalatisin nga di malan ka at pakan met maramang nara ignorance sige spiritual gifts nga inanan wangan napasi sa rapoli likesla naki me concern la masi ngayon nan arun metlili metlala I do not want you to be unaware si samram ngin ba nekun si masaman yakki papalang pa spiritual agnosticism siyang ngakum di kan fak makat nekun na nagimasi nga ako maskya nga kung vinisusta ko siya ko kumitalo ni Tuteng kumitalo ni Wednesday kumitalo ni Friday kumitaalo ki Henry tasak tamasin kalam si kumapa Jesus ilfak mo I am the Lord of Sabbath ngakum te Sabbath kilin we sapat every day orek magan gifts nga every day mas nga nin kalam siya men katasin lalas nga shimla na gesepte nangakong fina shimla na gesenri be nakot open ay los
being legalistic. Napangin mama nanan kayak Judaism gaya. Nara spiritual gifts slash kaya to rekmakin. Talan shishik slash kaya to rekmakin. Nage wala nalan kata. Umne island evangels. Emda sapayak na dalik shida lash nge insom compete ke micro game mange. O katikan follow po ki Henry. Manikat maki island evangel. Dalik kim Russia state siya nge. Akalin da dalik lash nge pamda kaya na show ki Henry sima del dik of lash itel nge. Ke campus in Olympic nge. Ko micro game nge. Pange hypocrisy makatala ke. Ngayon po, may kola siya na papen na. Ship nga ukwe nga. Nara, daka na si kum nga kumin actually loan ke maluto siya nga. What you don't know can hurt you. Napana nga kumin fin lang si tuki mga si makawin. Makan kolkatan ke yang old fashion nga kat fin maul siyon. Manyal nga ulagat mata ye kokolan merke. Napakat liya mo siya nga kasema reklang eh. May ko songok kya kara merke mo siya nga. E kat fin folok na ko siya eh. E may ko songok kya folok ko inaraan. Pasi sara fela siya nga eh. And inaktaktak siya. Nara masima church na nanray nga na katakay kayata na malutute kadel sang na siya Zechariah Elen fact na sin kafanasi. Naki mama ene na kinchi be folokyak financhuta. Le masinge daltakan in rekma. Zechariah kadel fact is Zechariah mas Zechariah elen fact na sin Zerubbabel. Naki rebuilding siya. Skilya mga for practice nga na kadin shalik. Napana nga inuskat me naki mamakatash kaya nga kumurik magan gifts nga may mata ka urine cut naki wala na lal inkain akyok ke toko siya lal inka sikat ki makatash kaya napana nga ako lang malap ki akatayaw matamalipan nilusto ka nasikum sapta siya nga elda ka alena reminding kat pela Ashpe me o yesi kum dia ke kat papa luciela Jesus me sangsi nage Jesus il metigil soma el si pe me sangsi na si kom pana ke Holy Spirit sin nara pinta ka na si kom spiritual gifts sin katorek magini glorify God ki mamakatash ke apana ngara malutu singa ala yok Shipenda ka na si kom. Ngayon, ewan si pena spekif yuru kom. O fakulan nga te kalem ki rekmalak kom. Panakilang si engan naki misle Mong fushesh. aru arain wo namasingan mong fushesh. Wow, wanan mong fushesh kalang. Alang Mo wo aru. wangan mas supply maingen. Posishel si fana lemfe. No malap namlen na liye. Man gifts lang ngero kalen. Kirek malach. Kulang malap tamlipan ng flow na siya. Ale. Ato ay na napay ke may kyak na siya tres kalinga. Wit ko siya malan kat pay tak na siya nga. Nga fat na pay lang asit pang itla rewind niya yato lusom laman el matanay lomono Rep ma kin na kaun siya lan patient nga aro kuno kon lana. Narang atik kay mal kan lang ate sing na bang o ya si may tagat akalam na situation fa ka dash ke fingat sangin siya na sinkat le takang ne dash ke situation na ilya siya pakat sumnigi mapay singat apostates we fall away from the truth na para el supay mawen natala metigi ba na lalain ka sa fellow na forgave us loved us
Pangamang ako menan wawayak sasakin ningen na. Kid na ispellen fakuloman na fil triskal ke. Punchline siya kumaldagal kaya namni at napapakamat mange na siya siya. Napange lemlem si may takyang na siya. If you got more like the next 40 years, talik na mo may shoes like yes nga katimta na siya mo mamawul siya na siya. Pangamako na siya nepap. Malangkat katimta na sang. If in pa malangkat pakat sang for the last 43 na 70 years, ewan for siya klaseng yan. Ewan. O kati alle kyalim fakulan ngon kemular. Alle kyalim Gifts nga. Wangan madagate yan na pa pala. Wana triskal check. Wangan. Skilin nempa siya kaya. El sambram gun ma even kung sumawal ko ke government ka ni skid nan ka lucia kumet taga wisha wan people siya kum taga relate na singkat in or textual observation ni kana interpretation map in taga liela me siya kada sang apply na get church in lift us in 85 matching ni pa relationship siya nang man God baka sambram gun ka week nan tayo kam siya. We cannot do anything without the Holy Spirit. El pakul matlalal funyen. As a matter of fact, el para el chakuluk na el so natagan el chakuluk na nataga after ngon matal el usyak church body of Christ. Restrainer siya pa. Nara ako na manlap na siya tamalay. Ako na manlap ka artan man nagawa. Wanang akal mo ni akal miya kemtala. Nas wikat na ni ke triskal data kaingin data ka inkul kat ka siya proya rala from shafdal rala proya na kat inoy lang silang kat kata ka ay siya sapta singal siya kadata ka na kalito with that God bless you and your family kat kino manlap ka artan man nagawa tres kata usot flow not pala umkulo manlap tamlay Sisak kung mute kung mute the whole time Mga pamida, okay muna. Nadalisiana, man bain kom, message shape batak ko, irungwe, le Minister Limas, lumalap ki, may faklom nge, ngayakilen ko was, when ko was kapen ready, mga era, auk, nge, lumalap ki, may, verification siya smear na ngayon, lumalap, tamdal perosi, ayape, Dalisiana, tamdal meke, lumalap na si was kayo ke message mo ko stigiya ngayon kain academy la ko receive na feel free in kain academy portrewos tamdal su Ratni, tamdal Kenya Karen, Tigin Pauline, tamdal Proknat, tamdal Sheckline, Tigin McKinston, ita Les Makena, tamdal Michio, tamdal Kenya, Charlie, tamdal Melissa Tosie, tamdal Lambert Jackson, at tamdal Lisina Elbert. Kulo na malap ki may faklawos ngayon akay gat kaywa. Kade falein kali at kanila siya ki private may wishes ko ngayon kain on kadin chidbe post may faklawos ngayon kaywa in wikat. Takulo ki session lash missing ya katagani accept yela ki faklal dam lipana. La gifts for kama tagangi kadinit la tagagi nganji fan na ministry for katara na singkatsi fan na activities for katara sakpa na katsi fan katagani bray kat kilo malap na siyum kat papa kikatuchak pain experience presence lumge mo lasha kilo malap na siyum ki kumkatsi siya ito mana kayo ma kat patatyang na ke. Kitalik na tiyong dalig Israel, ilostik kike, ka fastigin geniklom,
Kipakotin lom. Kumurek makun time of Gentiles. Hindi ka usyal dala nag-shrofin in Babylon. Takipel singi. Tukun kumsyal la pe Daniel and win mashlon. Met maudak na nag-shrosya. Kumsang kalim na sil len mutak pray. Mayan toto me. Yait nga ulsima. Met pala Jeremiah la kalimi. Kakumak kalimi na silos. Eke pala kumsang na sil. Kumsam pegi. Kel Epiphanes. Siya elda ko ina kalimi ki Antichrist. Pala kumsang na sil Daniel. Tukun kumikas sama na kayo na sil. Kum Syria. Napana nga kum Faikes na sil. John kinda Patmos. Kisaptalimekos. Tukun kumusyak metlom ke church. Na ingkasaw. Siya ka ni Kesla puklimlim zingi. El makain na siya tagagi tribe of Judah. Ma scepter si kalasigo nga Asher. Kat kulogi kaslom. Takay nakay kat misingi. Kisiyamat siya takay kalyemat. Malalfung ilom. Akipakotin lom. Kung tokol laliki. May kasya sa kwel. El patkilya. Kung kunoy la matalan kan diyak na pay kolom. Siyal da kalutikat misingi. Inakalemye. Kikasingi mayan nganlom utyak na inil. Kulo malap na siyum kat papa. May nga kay kat matalal fung imisingi. Inoy na kikong fact na sil. Ezekiel. Long ako yung mga fact na siyum. Siyam na kipel mga siyot na siyum. Makumin fact. Kat kulo malap na siyum kimalutut. Mamikes la yok na sil. Tamlalipan. Tanda kaya kataya. Kikasi may sang makum esi na sisingi. Kading ka norek maganda kay wala na yan tokshalo. Maingin kan edify kasi siyesh corporately in kashikat. Kikunokon makacheck na akfashi misingi. Mayin bugi norek malom shak na ikek. Kumata ensumin kasaw. Ito kiorek malas kasi. Nakatorek magin kasi masang efakya. Panangat kulo malap na siyum. Katnekin met kuluk. Akipakotin lom. Kasto makalemi ke maktolo long lalkosla. Wangan siye. Mak kumtyakan tiyan na naknas na siyesh. Sayan kat finkas ko. Kewan na dum. Siya taga misya. Tukun lentolo molyak katangla. Makuluk na kewa. Katangla kelyak. Esoak mutalepo layot yung inindersit kesh. Eki kalal, layla kaleng, pakotin, sisin sila nga medalo min kolkat. Ifasili klasyo. Amen. Lumalap, may usis ko ngayon kain sang aksapira ta kanila sa inmo, kat kain, efin pa nga kain usi, inmo kat kain fasili may ke sukun nga lila pa nga kanu si ke pelsinge even na kofla ef karya kadefa me aksyo sila asige lila takanda ko alipan nga ntala jim ki masing nga batagong क्या अगले में तलाश मत कहोगे फकत फाशली Kulo. मान mo all right jokin kain gasla okay Kalem. alem
đặc lực một số lần son nga long xin na bai Well, son mắc với lớn. na ko le te me el sham matlang o nga ni kinahan ko na yak nga long sin na bai ta amo siya nga ko fla ko na yak ngina ta tayo nga siya na school ngayon sang call na taga nila siya siya na lumalap le Arsenal message mo naman yung Mr. Rivas comment siya see Get Brian Temple. Get Brian Wednesday. Get Brian in the Gifts-1 meetings. I'm seeing that Brian. Brian the Great One. Brian the Great One. Brian, see and see the game with nothing wrong. Brian, you shall see a good. Brian the Great One. Brian the Great One. Brian, see and see the game with nothing wrong. Brian, you shall see a good. If that God, Brian, talks again. Kan Brian kailangan sigin. Kan Brian siya kimin namashin. And when Jesus could Brian the Great One. Brian the Great One. Brian with nothing wrong. Brian, you shall see a good. Brian the Great One. Brian the Great One. Brian, see and see the game with nothing wrong. Brian, you shall see a good. Brian the Great One. Brian the Great One. Brian, see and see the game with nothing wrong. Brian.